khovel he kumtluk le ding on pali point paruk vel liam ta khana lo piang ni nan soya kumtluk le ding on li liam ta khan nun nama saber bacteria an lo piang vele tan ta ma se kor le ru nai chi ran nung ta chu kummak ta doi zaruk ayat le ma liam ta tang khan an lo piang tan ta chau thungani dinosaurs te hi khovel ran nung shol le lian ber chian nia khovela kummak ta doi za somruk zen zone an omani kummak ta doi za ni somni le panga liam ta tang khan khovela an lo piang tana kummak ta doi somruk panga liam ta vel khan an thimang le ta vek mai ni mishing tu mai na taka dinosaurs kan human lo tina ni chu kumsang ka zare le somni pali khan ulian baklan zone in dinosaurs ma saber mingatan megalosaurus great lizard avoa kumsang ka zare le somni panga khan Gideon mental chuan iguana tu ti ming aphua vele bokani heng te hi dinosaurs ti ming phua chu ma khania anua British scientist Richard Owen chuan kumsang ka zare le somli pakhata dinosaurs ti aran suilar vele ta bokani chuti lai chuan dinosaurs chi sang za sari lai hria chu anni ta bokani dinosaur zong te hi lian le rol tak anni vek bik lawa a thente phei chu arpui tiat lek te po anni ve thina ni dinosaur si chi sang atam angin dinosaurs tia an soi nimlam chi le sahelai chi anom sang thlu anoma chi po zariat lai hriat theian ni anom hun lai hi ai nang vek lawa dinosaurs thenkhat khovela an lo piana an khosak mup nuwa an thi le nu rei fe an dinosaurs chidang an lo piang vele ta zela chu tiang chun an in dot chho ta zut mai ni an lo mang chan hi chiang taka hriat thei ni lawa yuri tam tak chu zir ni ma sela scientist chu an hlo tling thei che ta lo ni dinosaurs masa ta chu tragic period hun lai na nom tana chu kummak ta duai zani le somli period lai liam ta khani terrestrial vertebrates anti housing mean kummak ta doi za somthum le panga chuang an omani fossil record atanga landana chuan Jurassic period hun lai khan sawa po robot dinosaurs ti ang khan nia anua paleontologist te chuan dinosaur subgroup a an chher tel ta dai ni chung sawa ta chu kummak ta doi somruk le paruk liam ta vel khan an thi teu maya chung zinga then khat te chau chu andam khachuak ve ta ni dinosaurs hi chi sang an tam hle maya chung group sang te chu taxonomic te morphological le ecological standpoints ate then an nia dinosaur hun lai hian ramsa chi sang sing khatai taman oma chung zinga chon savalam chi ho po anom nual bokani dinosaurs hi tun main khumol sang anom veka anom na huna sirin ramsa te po chi sang an ni hlomani a then chu hnim ei chi an ni lain then khatero chu sahel ei chi an ni thunga dinosaurs then khat te chu ke pahniak kalanom lain then khat te chu ram sapa ngai anga ke pali manga kal chi te po anom bokani chu ti rolin ki le chuang nei chi te po anom fur bokani evidence atanga an chuina an phei chuan tui nei chi le buchep chi te anom sang ve veka savalam chi hawa prehistoric dinosaurs chu an taksa alien hlea alien berchi sauropod dinosaurs phei chu metar somnga pariat chu fit zale som ko seile metar kwa point pani panga chu fit somthum le inches li lai sang an ni chuti line dinosaurs tam takte ro chu te takte te po anoma zizian kas phei chu centimeter somnga chu inchi ni le ka sei ni dinosaur ti thumal hi liking rapum terrible lizard ti nani ma se aping hi chu an phu fulu tuk lo zo kani ome dinosaurs te hi liking an ni silawa an pian mang renga po chu tiang lam ani reng silo ni prehistoric animal zinga dimetrodon te po hi dinosaurs anga soi ni thin ma sela dinosaurs lam chi chu anil tuk lem lo ni kumzabi somni malama sawa te hi dinosaurs thla anni ti hriat ma khan scientific community nol puite chuan dinosaurs te chu chemuang le thisen vote ni nan ngai ni
kumsang ka zakwa samsari chhovela tangkhan researcher tamzok ta chuan dinosaur zongzong ta chu thothang thatak an nia a hu hawa omngai na takle in pota kan ni thin ti hi an chui dan ani dinosaur sava tun ma sava mak pui pui ta chanchin kha fossil satangina chanchin kan thar le theita mesozoic kumhun lai thlenga lung mu tur aloma tangin scientific ta chuan in an thachuak theita ni tuna chun sava te hi dinosaurs thla atanga lo piang an nia Meniraptoron theropods tinin sahel aimi an ni thin nei ti hriat an ni bok ani Mesozoic ecosystem hunlaya sahel aichi ho thla kal zela tanga lodang lam chho hre hretin atopa tuna sava kan tia ta hian an lo changta ni mase dinosaur sava zong le tuna sava te hi anin nai vai vek chungwa Meniraptoron dinosaurs Thenkhat Te le tuna sava te hi an lan dan chuan an chazele taksaken ko dan thlengin ainang leni chuba ka chung dinosaurs thlok chi ho chuan mul an nei teu boka hei tuna sava te ni phung chiani an ti bokani thilmak tak omta chu engtin nge sava ten thlodan an lo thiam ti te engtin nge an thisen lum an lo nei ve thei tak ngot ti te ni sava chanchin bi hi archaeopteryx je sava ti tiat lek chanchin atang chawa chui thenia Archaeopteryx te hi kummak ta duai za somnga liam ta khan tuna southern Germany a son an lom to thrinani Jurassic period hun top lam khan Archaeopteryx te hi an khosani chung sava po chu chi sang an tam hle maya evidence for Cretaceous lungatangin hriat chuania chu kummak ta duai za som thuma tanga zale som panga liam ta vel khani heng hun laya sava te luru hale ke omdan te chutin thlai ai tu te rannung ai chi te sangha ai chi te le sahel ai chi te ani thlu hlom ti a hriat theini ani na taka chun Archaeopteryx hun zo sava te chu an thlok thei tanta ni nan chuta hei hi amak hle reng ani khomol pui sanga Cretaceous period hun lai tang to a tun thlenga lung pui lo ma te chuan varak le tuna sava chi sang te hriat chu ani ta ni Huelo pian dan hi amak hle maya an thla tu bul te chu rannung te chi an nitlat thungani chung rannung te chu uitiat lek te an nia Central Asia luimunga kummak ta doi zanga liam ta khan an lom tol thrinani heng ba ka whales te hi atira chuan rannung khomola om chi ni in kumtam ta kaliam hnuwa chuan an pian phung te chu lo dang lam hret hretin luya cheng chi a an lo chang ta ni Whales masaber Pakisidias si Greek chunga Pakistan whale tina nia hei hi yosin epoch khun tirlama mammals te chi honen khachuan share shan ol takan nia pound som ngarit wike ang sei takan nia mai sei tak nain muizum te an nei thungani heng ran nung hi tunlaya whales pangai tenen hian an beng chung omda nei nang lea Pakisidias nu kummak ta doi tamwak lawa chuan Ambulosidias do om velea Pakisidias ai khan huela ang zok to hleni Pakisidias khachu khomola cheng thrin ania engemaw changin chawzangin tuya alut ve thin chawni Ambulosidias yan taksa riat le sei takanaya ake pha chu varak ke ang dawa in phan chi ania ole ang dawa mui nei ania Ambulosidias te hi Pakisidias ain alian de zoka fit som vela sei paun zanga lai rit nin tunlai blue whale ne nei nang fe hlea tuya ahun tam taka mang thin nge ni Rhodosidias ve thung chu tuya cheng ani deuh ber to a ani na taka chuan kumtam tak liam ta whale te chu tuile khomola kop thei chi an nitlang pui thina chozon le no nei dona chau khomol an pan thina ni Rhodosidias tele an thla tu su hnu chu Central Asia mol chu an ni no line yosin ipok khun top lam khan kumtam tak liam ta whales lian zok le tuile po chak zok ta chu mun ranga mu chu an ni vele ta bokani Protosidias ti an nia hei hi tuna huelang chi hi an na ni than bik lawa tak sa sei le chak tak an naya an ke po tuile nan mangin an chak hle bokani Myosidias le Zygorrhizia te hi chuan in no nei nan khomol an pan thina atlang puin kumtam tak liam ta huel ho hi an khosak dan hi ein person la tuklom lem lo ni yosin ipok khuna whales te chu tunlai satel lian chi kan ti ten en po hian in an na an nei tam hle ni kummak ta doi somthum panga liam ta whales tam tak te chu an lian hle hloma
tun lai blue whale le spam whales kan ti te in an lian fe zok bokani chung zinga alian ber chi chu basilosaurus ania aru te po kumza bisom pakona vel khan mu chua ania dinosaur zinga mi ni in an ngai ni liking lalpa ti mai thin ania kezinoi khat lai ri tham khopalian ni ma sela an thluak ero ate hle thungani basilosaurus te hi tu ya cheng reng chi ania anum hun laya mamal dang ta chu an landa na rap om no tuklem nowa dordon hi baby basilosaurus ti an ni thin bokani Ediositas an lo om le a hei hi kummak ta doi som ni pangaliam ta khania ton tlem te chowa rit nin tuya cheng chi algi che khat plankton an ei ber thwina ni dinosaur sun laya rule te lo pian chuan tak hi hria tur atlem hle a four leg reptilian ancestor tanga lo chuak ti ero achiang hle thungani chung ho chu athin te takte te ni a marine reptiles nin mosasaurus ti an ni a tuifin rita kummak ta duai za liam ta khan anong tol thrin ani tuna rule tamzok ta hi ante hlom hlea paleontologist ta chunin rule fossil chu kummak ta duai za somnga liam ta mi an mu chuaka chu Jurassic period hun top lam vela oman ni mase an hnu mai ro atlem hle thung sini rulang tak amphibians anti chu fossil record a charani a chu kummak ta duai za thum zen zon liam ta mi khani chung zinga larber chu ofidar beton khani kumtam tak liam ta rulan ti thenkhat hi lian le rol pui an ni hloma alian berangai fossil record alang ta chu gaigan to pesania fit som thum le pathum zeta seni ole khati zong khatun tumatana kan ngai thlak le thlir hau the chunia tumdanga heng dinosaurs hun lai vela chanchin ngai nom dang ron ti chu katum le donia